Mizoram State AIDS Control Society BUATSAIH HIV daw bay puitlak HIV/AIDS sensitization campaign Chief Minister Puzoram Thangan ahong Minister Lui MPCC General Secretary PUPC LALTHANGLIAN'N Congress kumsom an sarkar chung ayin thlasom MNF sarkara mipuyan beidong ZAWH ni inasoy Sibay uleto na CHANCHIN Kim Changzokin Mizoram State AIDS Control Society BUATSAIH HIV daw bay puitlak HIV/AIDS sensitization campaign Chief Minister Puzoram Thangan ahong na income vo ina Chief Minister Conference Hall aneya Puzoram Thanga CHUAN HIV chu Mizoram mai nilaw KOVELIN abuay puyani awangin adaw ko nga malak chu apoy mo le ani atia tunma CHUAN parte TB le cancer chu thipui turnat na angai thin ani ati dam na dam doi mu chwa ani nuwa mitam takin andam pui to HIV ero ati dam na tur mu chwa alani lawa wangin akai lo tura mani invon uluk chu ati dan thaberani ati chumi rual CHUAN ma ni thiam lo ni lova kai pal thei ani awangin henat na in taksa ati chat lo na in enkol chu ti mak mo ani mi thiam te thuron ngai poimo atul hle ani ati Puzoram Thanga CHUAN Mizoram HIV ve anpung zela India rama AIDS ve tamlama pakhatna ani hial chu pakhatna ni rawrawa achwan omlawa wangin adaw ko nga nasazo ka tranlak atul hle ti alanga henat na hian tuma azwa lawa wangin naupang beratanga upa ber thlenga film khuranga yani ati pathianin mishing te tan warning hnung apekpo ani theya wangin mitin te pathian nai chunga annun uluk theu turin acha ani he income aizol borsap puwandal ngai saka kai shwaya hian M6 Project Director Dr. LALTHANGLIAN'N Mizoram HIV din hun tlang puya soifia HIV kai lo tura in zirtirna atan thuzia kan tara mi pat mei chha na manglo thei lote condom mang tura an fui chu mi then khatin condom an soimoina an ngaya hei hi adik loti soin Mizoram HIV kai tamjok chu mi pat mei chha na man kholo atanga kai an ni awangin ain sum thei lote chu nat na thalo an kai lo nan condom mang tura in zirtirna mayani ati Dr. LALTHANGLIAN'N CHUAN vo in thlengin Mizoram AIDS wanga thi mi sang ni vel anom toti asoya India rama HIV chu aniam zonga akal meklaya Mizoram ero henat na ve mu chwa anpung tul chu amang an thlak le tisen endik to atangin Mizoram mipui zazela mi patniin HIV kai ang anni henat na kai tamber chu mi pat mei chha na atanga kai anni awangin in enfia atul takzetani ati M6 Project Director CHUAN Zirtawpni atanga alandanin HIV do ko nga hian ramshwai tu ten ti tak nena andawa department sang tomai pole ko shantenen thapui thoa an be CHUAN henat na hian zwal lampan lova atlak niam thei be se ni awangin thohona thane apoimo hleti asoi chonulama District AIDS Prevention and Control Unit District Program Manager Dr. R Zonun Moyin HIV do ko nga be puitlak dan tur ruahman soyin hei hi huam zawzo ka soi zui ani bok M6 HIV AIDS sensitization campaign hi department sanga po an nei chun zomzel don ani Minister Lui MPCC General Secretary PUPC LALTHANGLIAN'N Congress kumsom an sarkar chung ayin thlasom MNF sarkara mipui an beidong ZAWH ni inasoy vo ina Congress bavan in koma PUPC LALTHANGLIAN hian MNF how to pakhat CHUAN Congress kumsom sarkar ayin MNF sarkarin thlathum chunga an na tho atam ZAWH thuasoya hei hi adik lauti mipui ten an hre chho meka kumkhat empo an sarkar ma in lalan shota abial china po Chief Minister Housing Scheme dong turati felto sumpo pek felvek to chu sakle antuma miretheite ipte omto po zen chwa sakle hial andu ani ati PUPC LALTHANGLIAN hian MNF sarkar CHUAN Governor Chenetwala lanro pui tumin hallelujah chorus nen bul antana ma se Chief Minister Twala RSS ten vaihla sa in an oi lungleng le thungsi ni inasoya
an bul tran na ti ro pui viau an tum ang ain an top na aro pui don lo hle nia a hriat thu asoi pupisi LALTHANGLIAN'N chuan MNF party in zoram tan malsom na an thlen ngai lo nia soin ram hnuaya kumsom ni chung zoram zalen na swal intima se state ni na bak hon an nei lova chief minister ni ta pozoram thanga hne na enge aron hon ti an zo na chu mizo nationalism chi tur an ron hon thu le an enkol seilen huna akak puya chuanga an du zar an hol thak mai tur thu in achanga ni ati a hei hi athleng dik lo na sa hle a mizo nationalism chi an hon kha athita nia alan thuasoi ZPM party chu be tlak anom lo tul nia soin pupisi LALTHANGLIAN'N chuan an MLA ngai te ber po an ZPM thangam lova tlan chechungin an ZPM a an ho tu pa ber po a ZPM ngam lo laya ZPM lo ni chu zoram mi puitan thilti chi nia a hriat lo thuasoi he in kho mi MPCC secretary pusilal hlimpuyan akai shwayani Health and Family Welfare Central Council Conference manga New Delhi chamek Health Minister Dr. LALTHANGLIAN'N Union Health Minister Harshvardhan hu in Mizoram mamo athlen Dr. LALTHANGLIAN chuan Mizoram sub center zathum som pathum PHC somnga pasari le UPHC pariat te chu kumsang ni som ni pani ma in Health and Wellness Center a hlan kai man vek tum ani thute nakum marcha chuan sub center somli pakwa PHC somnga paruk le UPHC pariata malak thei be se ni thute athlena rampuma AB PMJAY healthcare scheme kalpui meka chungo pakhat ta na an tho ve tur premium cheng sang khat le somnga pahnia cho rwala ni chu marchak state tan ennon turin angena National Health Mission paisa tun aya tamzok Mizoram tan arwa man sak turte kum upazok te hospital shanga anom na tur bik khum siam na atan Mizoram sarkar malak dan tele summa mo bel turte athlena Tertiary Cancer Care Center Zemabo ka din na atan sarkar lai puin chengwai bel che somli pali apom to chunga chengwai bel che som pali vel chau pek chwa anile abak la pek chwa lote pe chuak thwai turin angena ni chengwai bel che somli pakwa se na tur Mizorama Mental Hospital din na tur donora dil to chu a hlotlin theina tura malak pui turin Dr. LALTHANGLIAN hian angen bok Disaster Management and Rehabilitation Department in Subordinate Level Police Officer Tetana Basic Disaster Management Training an BUATSAIH thokhat na chu voin khanzo felani akharna inkhom lungver 5th Air Battalion Headquarters sane hi DMNR Assistant Director Operation PUH Lalduatan akai shwaya Joint Director Pusilal Royale 5th Air Commandant Pulalbiak Tluangan Police Officer Training chuak mi somni pathum hne na certificate an hlana ni chhana thlen thula police te chu tranpui ngai te tranpui tura chuak masa an ni thina wangin chhana thlen thula malak masak dan tur in zirtir na hi DMNR department chuan Guwahati a 1st Battalion National Disaster Response Force Royin Lungvera 5th Air Battalion Headquarters sa training about sai meka hetiang training hi DIG Northern Range le Southern Range tan trumni ve BUATSAIH turni in athokhat na a hian Aizol Champhai Kolasip le Serchhip District Executive for Satangin Police Officer mi somni pathum an training phota karle lama constable somli palli an training vele donani School Education Department le Central YMA malak na asak Aizola Higher Secondary School zirlai somli pangavel omtheina tur hostel chengnoi zanga somni singli sangriat senga loipua sakchu Chief Minister Puzoram Thangan Nimin Khan ahong hostel saknamun hi Central YMA ram ani a Education Department nen in remna an siamangin NLCPR Donor Ministry atanga sumhu mga sak ani a inrem na angin Central YMA enkol turin lan ngalan ni Chief Minister Puzoram Thanga chuan zirlai omna tur nei lautetan hostel nuamle him thatak sak anita chu thilchin chha tlak takani ati a zirlai te tan tangkai taka man chho zelani abe seiti soin hostel din ani theina tura Central YMA le Education Department rahman na fel tak an siam chu lom omati thuasoi Education Minister Pulal Chandamaral te po in thu soin hostel chu hunrei to takatanga Central YMA le Education Department ten tho dunna thuthung an siam po ra chuak pakhat ani thuasoya Sports Minister Purabad Romoi Roy te
te po in thu soin in fiam na kanga sarkar malak na a Education Department le Sports Department ten tho ho na tha an nei apoimoti asoi Central YMA President Puwanal Rwata chuan aizol po na tanga le khazir te tan na omna tur mun changtlung taksia mani chu pur omati thu soin School Education Department malak na le sarkar chunga lom thu soyani zirlai hostel hi kumsang ni som paruka tanga saktan ani a kumin April thla khan zo felani Rural Development Minister Pulal Ratkiman Voin Khan Rural Development Secretary Amarjit Sinha to New Delhi ya komin PMAYG scheme kalpui meka Mizoramin harsatna ato chinfeldan tur asoipui PMAYG scheme kalpui meka Ministry lamin tranpui na dong tu turte akahunta poisa chun lu na tur kalphung ala chinfel lawawangin Mizoram puma PMAYG scheme noaya insak tranpui na dong tu ten tranpui na don tur ang andon theilo thu ashilani Secretary Amarjit Sinha hian awai puitu official te bengalin arang thei ang berat chingfel turin ashil ngalti sarkar thu chwa chuan atarlang heti lai hian Presim Secretary PUALIN liantwanga chuan Pradhan Mantri Awas Yojana PMAY Mizoram kalpui ani dana thilfel tok lo a omani chuan court tathen an shedon loti asoya voina anpol bengwar in khoma PUALIN liantwanga chuan PMAY scheme manga in nei lo te tan in sakna tur tranpui na local chu adong tur tak ten andon theinan ma an lamek ti asoya he scheme noya hian dik lo taka sum sem anga thuthang an shia chu mitam tak ngen na awangin an bo zuya he thila hian kho engemaw zat atangin report an dong to a hengte hi an zirchan zel thule atulani chuan court hial po thlenan she lo tur thu asoi he inkhom hi campaign committee secretary Pusiler Tranpuyan akai shwayani Congress thalai MPYCC in MNF sarkar chu Assembly House zaom taka zoram mipui ma a anin soi anga an kong siam chele ngalte siam thale wat tura an phut thon soi MPYCC hian MNF sarkar chu zoram dung le wanga kong pui chhia zong zong siam thavek to anga mipui ma a in soya an pu a komin june ni somni paruka assembly session neya MNF ministry in hunrei lo te chunga zoram dung le wanga kong chetak ka siam thar mai hi alom om kan ti hle ti in MNF MLA puzo than tluanga resolution putlu an pass ani anti a Assembly House a an pass mai ba ka hian an ho tu ten kong siam that thu hi an tlang au puina sa in MNF headquarters vice president minister Dr. LALTHANGLIAN'N phei chuan MNF an sarkar atanga hunrei lo te chungin kong pui an siam thavek manti asoi bokani ati heti lai hian Mizoram chak lak na ber kong pui siam thatnia soi buichali le khamrang inkar kong chu kungkhat empo atlin ma in achele to nia soin MPYCC chuan motorlian rit phur le zinvei wak te tana zo huphur om khopin achiati ansoya keifang le champhai inkar phei chu achena sa in motor in tlan chok hun siam hialani a zinvei wak te ati khailak na sa a motor lian bungraphur 407 truck chin chung lamphei chu tun thlani somthum pakhat thleng tlan hun bi siamani anti Commerce and Industries Minister Dr. LALTHANGLIAN'N sarkar leipuya ministry shang how to te vo in khan ho in Mizoram mamo shang athen Petroleum Ministry Director General Komin Mizoram oil le gas hausakna hai chwa konga omzenei zo ka malak dan tur asaipuya HRD Ministry how to te akomna a MZU noya thok tu ten HRA za asom anlak chu Northeast State le nehua thok te anga za asom ni anlak ve theina tura malak nakal mek chu man mo pui turte MZU Southern Campus lungleya din thwai ani theina tura chakzo ka mala turte CSS noya hindi zirtir to sang khat chuang roina tur arang lama ti fel sak turte in angenani World Sight Day PUALIN National Program for Control of Blindness and Visual Impairment BUATSAIH Rayak PHC mid entir na vo in khan BUATSAIH ni eye screening camp pa hian mid doctor panile ophthalmic assistant parukten damlaute an ena damlaute ne na hian athlonin damdoi engemaw zat sem ngal ani bok mid entir zongzong hi mi zani borvel anni a hengzinga hian mid naute po somni vel mu chwa anni a heng mid naute po nei zinga atam zok te hi zaingai
emergency an ni awangin civil hospital aizawl la zaiturin an ruah man ngal zel ani eye screening camp nei ZAWH hian CMO aizawl East le aizawl West bultumin ZAWH convention hall a BUATSAIH day PUALIN BUATSAIH ngal ani a Health Department Principal Director Dr. F Lalian hlira chuan mit en kol konga ti tur le ti lo tur te asoifia ani Undivided Zemabok area huam chunga Waime branch pakwa intel khom ten rui hlo do konga khong taka malak antum thuan puang Undivided Zemabok area Waime branch pakwa Zemabok Zwang Tui Thwampui Tui Rial Zemabok North Airfield Muannaveng Falkland le Muthi Shrai tu te hian tun nai khan joint meeting an neya zule rui hlo man kholo le azwar te do konga tho ho tha anti a rui hlo do konga khong taka malak ni se tui rial lui muthi lui chite lui le apeng lui anung cha te thingle mau dan lova swa sam le ram tikang thin te man le ven konga malak ho an rem ti bok hemi konga an malak tur hi Mizoram mi puiten hriat saka an huam chunga mitin film khur tur angenin an ngen na ngai poimo lo an omani chuan wal upa ten na taka an zil tur thon soya sarkarin dan bo chhia a hremna konga atulang zela thopuyan tum thu an puang bok Magic Bus India Foundation kai shwaina hnuaya PC Girls School naupang zasomriat parukten International Girl Child Day PUALIN vo in khan kongan zo kongzo hi PC Girls School atanga tranin Aizawl Club Park thleng neyani a International Girl Child Day hi khovel puma me chate din hun choi kan ni ani a Magic Bus India Foundation hi me chefa retheina wangle har satna dang awanga boina tok te chomdol tu pol ani a khovel ram sang paruka na an thok me kane Mizoram bi ka hian kumsang hi som paruka tangkhan SSA Mizoram nen inrem na thuthung jakin ma an lachana aizawl le kolasi pa sarkar school za somthum an en kol me kane Bairabiya Mizo Students Union General Conference to NIZAN Khan Atriak Palai Thana in Khom hi an Paul Treasurer Bilal Khonga Izwala Nakai Shwaya Aman Puito Art and Culture Minister Puarla Zirliana Chuan Mizo Namlam le Thwam Chen Khate chu Tonlai Mila Herdang Lam Atam Thosoya Namzia Rang Hum Halna Konga Namlam le Thwamte Dik Takavon Apoimo a Zirlai Ten Ngai Hlutna Chang an Shia Trulani ati Bial to MLA Supply Minister Pukela Rinliana po in Thosoyin Zirlai Te chu Thiamna zik tuak mani baka ramtana trangkai thiamna nei tum turin afuya ram leilung hausakna hai chhuana konga thiamna tele khovel mun sanga mi te hip theitur khopa Mizoram hausakna mang thiam tura tranlak atulti asoi MSU President Vanaliana Khyangte po in thusoin ramle nam hum halnan sumdona konga a theidan dana namdang nek chep angai ti asoya nupui pasal nei konga pathianin Mizo nama adin angin manin nam pui ngei nei atula ramle nam aboral lo nan zirna le thiamna konga nasazo ka tranlak angaya ni ati Longtlaya Government Model English School le Don Bosco School Scout and Guides 10 District Hospital natlang nein damdoi in chevel antify fine natlang hi sarkar enkol damdoi in fine elna kaya kalp nei le tura in BUATSAIH lok na chikhat ani a Longtlai hian kumkalta sang hi sompariat Khan District Hospital fiber lomman alaula to ane school pani Scout and Guides natlang te hian kopang nimte sam fain na theltla le bolhlo dangte antify ani RD Department Kozole PHE Subdivision Kozol Changkop Bultumin vo in Khan Swachata hi seva Nwaya Presbyterian English School Kozol Zirlaitetan Plastic Manglo Tura in Zirtirna Neyane Plastic Free Campaign na hian PHE SDO Pulal Nun Felan Plastic Thatlauza Zirlaite Azirtira Plastic Aya Thildang Toiral Theichi te Manwar Atulani ati a Zirlaite chu anchungtele anchiante Zirtir tu ni turin atsa ani Mizoram Pumhua Pa Diocese Catholic Chalai Khompui Vaisom Pariat na chu NIZAN Khan Mamita Tranane Khompui Chanral Hian Rorel in Khom nei ngalani a vo in Khan Mamita St Francis of Assisi High School ground a Pendal Malsom na le Mas Thiang Hlim Lanani a chonulama thupui Thanbik mangin pathian thutcha ngai thla kani Diocese Catholic Chalai Paul hian in Khompui an nei pianga an lo ti thinangin wantlang ta na thil thati na le mihar sajok te tranpuina
an pe a hein khom pual hian Mamit District Jaila TV Pvt an pek ba ka chung ko harsa zwal som hena tranpuina an pe bok vo in khan Mamit Community Hall a thlona in entirna an BUATSAIH heta hian medicine ortho gynae dental pediatrics ba ka ran doctor te adu apiang ron thein an thu a mi zasari chuang anin entira a thlonin damdoi an pengal bok UPC Northeast India ko Shannu Paul Ladies Auxiliary Department LAD General Conference Voice Assembly pakhatna SC Home Kolasip Khwangpui Lama nei me kane General Conference si General Superintendent Hlui Reverend K Satinvelan Pathian hena hlanin ahonga UPC Northeast India District Noya District Sompani atangin palai an kalane kumin sangni sompakwa hi LAD kumsom nga na ani a vo inaro rel income tran ma in General Secretary Reverend Arlarin sangan Jubilee sawinir tlang zarin pathian hena ahlana Golden Jubilee lom na hi naktuk lama mangzuyin tlaya ruainen an lomang MZU Red Ribbon Club Mizoram University Students Council MZUSC le National Service Scheme NSS Unit Mizoram University ten vo in khan amamo apiang te man turin athlonin thisen anpe thisen pek run puya hian mi pa zani somruk pangale meichia somruk pakwa ten thisen unit zathum somni panga anpe ani vo in khana zola kholum library Celsius degree somni pasari point panga ani a avo library degree som pakwa ani hemi chung hian ra millimeter riat point pali asurane naktuk inrinia chuan kholum library Celsius degree somni pasari vel avo library degree som pakwa vel ani rinane jingdar nga le minute som palia ni chwakanga tlaidar li le minute som nga pasaria atlale ang